PGR yudweng atuma hinpen phirang ke mai kang nipon thang ni phaing koira trogar ni PGR yudweng atuma hinpen phirang ke mai kang niponang kogalam theke lapuhenlo aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbi Anglong atumaphan PGR Lapen VGR alongle along keche aso atum kedo thep alongle along Tharle pon pedera puthak tami Pini PGR yudweng atuma hinpen phirang ke mai along ningjepon bangso phirang ke mai along sourcing bia hinpen kaningjepon ke lapuhenlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Prangsi media korte tumphan nang chorolo nang tumphan nang chopating pe nang tum kiwang pot la sinili tu nang tum channel hoipen kar biang long ara phan isi a message ki pigang tung mate pachini kang tung ji pachini kang tung alam pachini ye phan signal tu phan chopapan lo nilitum non ison pen ison point wise nilitum ni yebon po alam theke la puhelo elitum atumi pini elitum isi alam social media long thekdam long lo lake Meghalaya along kido mate Riboy district along kido inut Karbi alangli phan Karbi Anglong BJP klembang phuatum isia mondul long damsi lamhoi kidam alam aputhak nilitum BJP a party aphan isi lamboy mate alam clark kipikang tung alam theke la puhalo inangan arni aprang hut inut Albert Ronghang tu alangli Karbi Anglong ara phan isi kemesian a message nang pidun lo Ronghang sanghua ki hai Karbi Anglong ara phan nang matha dunsi aning chikhang un esi ilitum Karbi Anglong ara phan isi ichoglim kemesian ar thu kirodut laposon alam thi laposon a message ilitum ara phan nang pidun lo alangli ke langdam puludang te da Karbi Anglong Karbi kali non amat alangli non ke Meghalaya long kedo Riboy district long kedo Karbi te boy fit sita alangli Karbi Anglong ara phan nangching hon duk penapo mithang alama ki sivet ikhai ijutang isivet pu vir vedet nangji pu nangma thadunsi ilitum Karbi Anglong ara phan ichogli ma message nang pidun lo alangli message pena job Karbi Anglong ara phan abang putin aning arlo isi kichogli mat kemesen adwa eso nang plang lo alangli a message pena job apin Karbi Anglong arat ke alangli phan ke ningarong piglo laben choro piglo lapuson ki jumesen alam kichogli malam itum adet itum khe phan angtan ki do puai fit sita itum mithang ikhe sivet pu nang kateng ne dunde det lapuson ang thek nang chepaklang dun ke lake alangli phan choro pig nang ji bon tame laso Allah rabangke BJP tumbangke aning pinang an BJP long kido Karbi tuman kali inut bahini BJP long kido alidar tum mithang jungjung political party pu amen phan anni ke chepathi pena job politics bu ka pathi pena pot lam jume ta chini ni resi ki chokli malam ta chini ni resi chini det sita chini ne song chi krong si idam tang arni BJP songja potu Albert Ronghang akihai against is a complaint letter dak pidam lo lasila kenili tum ning duk eviction alam nili tum ning duk piglo laso eviction dak jilang solong non hejong eviction de pena pot Karbi Anglong arat in summary nili tum thekam lo sami asia news channel aphan nili choro lo alang litum to so news channel myong de alang tum hatak dam si mane koson opi ho rap dam lo nang tum news atum lo lagi nang tum nang choro lo lagi eson ke kanam theka pot
Lapen nili tum episode a party na dam no. Lapen ga non la PGR VGR on jisong ba matum. Li sona pa ki hai to lang tunga dugwari sa hoto men dam si hada ka dugwe kerap dam. Lahai kini tum tek dam long ni rong piglo. Sta dakar biang long pena an ham phang song do political party do selection kerap dam bang tum tek dam long ge. Pia porlo. Ata ning duk mi alam se mage. Lapen eviction apa? Ada wildlife sanctuary polo. To wildlife sanctuary पर aron gali posi eviction dal. ठीक है सेल kan chidon no. E bon sitamya aprangsi RGD incluben PGR VGR longke aron ribbon ki do akiche tu. Dak railway akung ki do akiche tu han eviction nang ji pu abatai council ng chunuri data pista ko pia porlo hala kiche ki do dim along lelong make eviction ha hedat halalo ke thenai a question no. Lasi nil tumi hin ki pugang tunggal halo Karbi akheban lang plot pen la person eviction ki claim mang ing tono abatai ki claim mang ing tono mitha akheban ki ching honta sabsu ki akheban ching honta athe nili tum ka dok ka ve tum se ihur snal tum hana richuno pe manlo non eviction non jilang sulon ki do Karbi tum sinal tum han butang pimesin nang pehalo ihur si alang thon jinso tha lasi kiduk kelak rada pan lang plot pen eviction ki claim mang ki ing ton proxy meji kasi eviction ji pote nil tum aron ating ben non PGR bijolong kido railway akung kung kido pero aron repen dak 6 silalong rilong kiche tum non tribal tum dak long le kya pene ka do khodu pik hala tum no eviction nam detha aprangsi kasi nil tum na juni kang to lapen itu ajutsi gelalo okhil gogo ki hai MLA alang pan chorolo athema alangli karbiang long ara farman dimasa ara farman alangli klardak mesen pensi Assam Legislative Assembly along iltum RDD include na ki mga kari Article 244A Autonomous State ke implement vek nang jipu si alangli padak lam the paklan dong lapuson MLA ni tum theglong lela la ana pwa hearing tangrak pen kachik lam ngani idun Autonomous State aphan pi vek nang jipu alangli ke langdam pote tum karbiang long MLA kali alangli Sifsagar MLA sta MLA po isi responsible lang chinisi Karbi kheban nang mathasi dimasa wana mathasi alangli Article 244 mate autonomous state banki implement vek nang ji pusi alangli assembly lo lam ninge den lo laben 6 tidulo banki lake pangtang vek nang ji pusi alangli ninge den lo halo itum kenang ji sam lapuson MLA si itum nang ji MLA itum Karbi long bangpli lo dimasa including bangphodo ta pinia ni lason intang kring pen autonomous state nang ji pu aninga klom kan itum nang nyut tatin nilutum thekdam long lang la pen 6 dul banki intang vek nei pu nyut takan ni dan thekdam lang penang anar ni aprang 6 sidul ke chodode lo induk wok pusi kan ngi sa pini ar ni ke dak parliament long sita aki hai omorsin tisu amata 6 sidul kan chiridam nang ko dagi lapen assembly long mata 6 sidul lamang itu ni nang ko ate 6 sidul ke lake det krai are wrong constitution lage jungjung hormu kali lalu lasi khul go ki hai phan tilkin choru piglo alang lila puson karbiang long ara farman akang ira farman ke pak chunji pang tingkang machior thengapot lal pan choru par piglo lapen pinang andang itum foundation de hut alang lila puson lam ning jelo ni la article 244 autonomous state lam ke long ang nangtum alam ke ni assembly ning yedunji lapen nangtum long vek nangji pusalang le klar tak pen niltung episode foundation de hut ning je dekang lo la ning de ma phi penang an BJP spokesperson atum abatai ene press meet ini si okhil go ke dasi lamane chot assembly on india he nang tum khemeta do pul talang han panegi dun tha pusi alali ni tum hanang tu holaso sa pini arni ke kaduk kave rat dera theklong pronglo okhil gogoi alang chagating pen nilitum episode si amai phu phan am ene alangli tum amman chipi soroi pen alam charju soroi pen di pini alangli itum akang ira farman alangli hadak ni dun dak ini alangli tum samrilo ninge thai bilo so patha halo lasi ini joro part piglo akhil go ke hai phan so true nang tuma channel hoi pen ke abang putin na deng nang ji lake party pulam gali athe itu munit bena kimbe senalam an ke abang putin lake kroy nang ji deng nang ji lake lasi alang litum hadak dampen lam hoi ki pidam alam theke la puhan lo nang like meghalaya akarbi apotsi karbiang long arat aphan ke mesenalam ki chokli malam nang thandum ri nitung karbiang arat ki jok ploji aphan
sona message ke nali nang thandun ri pusi hadak lam hoi ki pidam lake nili tum chedon mothe adun thuang kalang tum putulo nang like arna makam ki klema bangfu la potsi politics long nang chi jok dun ri pusi alang li phan lam hoi ki pidam alang li tum kupilo kamatha alang li tum a mindset a thing bolo dangte arna makam ki klema tumke politics along chirap dun long lelu ke mesana kam ki klema long ke chirap dun long lelu wa phansi alang li tumke isi towar ke block da masansi nang mandak lake kiwang thuji arni owe kimi phan isi ke patikung ia thing tu da samsi alang li tum ke plang lu lasi alang li tum complain alang li puthak ki pidam pena pot nil tum ning duklo la puson ke kiwang thuji arni claim ke denangji jongsi ahok ha arna makam ki claim tu det ki ja tumalong det chari along chirap dun long le pukuna ni ki tok duma jongsi do putini peklang tha alang tu mat halo alang ke christian la posi hala arnam church along le arnam makam ki claim bet pusi ki puda la jongsi ahok ha arna makam claim long le vek pulung te itum khurkimo langdam nang popo arna makam ki claim tu राजनीति along mate politics along chelang dun me ma chelang dun no chelang dun me nil tum ka chinda mateng bolo rang akhima jongsi tum phurkimo langdam ji pulo rang te tum thekdam long ji arna makam ki klema bang phu bang fitu det ke chari long chelang dun langdam sina phurkimo Israel tum akheyang bong inut nongnam ka thangklo ari chu alang li men ke lake david richu bolo ke baddu takaddu ko beta chini lake alang li ke 10th century malom se alang li richu man lo ba alang li richu ki man ningkan pikep an ba alang li richu man ta alang li da anam kam ki claim bang david richu ke anam kam ki claim bang sida alang li ke det chari pon jongsi hinu pulo pusan de pini arni alang li phan complain bang du uji polo kasada complain dam vega bang da ronjit kramsa akhe nang nagdi nurke talang le christian ke nili kicindam pulong te alang li ke bible puri he pela mate chini epes ki claim usini li tunke jongdam nang kokko david richuda inut det ki jabang la ana makami claim bang ini bible long langdam pulong te hala lun mate sam akitab alu ke alang li sikitok lang li hala bang solam chini dam de lapen langdam sina israel akhe tum ijiba detlong ningkan pharo pli ban kidu pharu richuak andar king pharu alang li si israel akhe phana su slave bikok ban pinchong de hala suhu umat lo israel akhe phan ban pen ka pejoke hala suhut ban pen ka pejoka bangke moses te moses inut anam kam ki claim bang kalima alang li politics ta claim lo anam kam le claim lo ha kasi kimisten along anke anam kam ki claim tum punon ba dua munit ta tum punon claim dun long lo lam ke advice ki pidun uno lagi lapen itum democracy mate indiana constitution arona ting benta article 191a aron benta ituman freedom of speech do hala so freedom of speech alang itum ke kawai det lo lasi lapusona bangke alang itum claim nang ni politics claim on claim pamino ideology bang tingkam chiyono ki chokli makam kopi make akime afan thanon politics ke chibong chengchek na domki chipina pophan gali gedi politics ke lake det ke chari ke messenger afansi rat afan ko messenger afansi lake ki claim lasi nilitu mahin ke chinir kan tum bjp asongja potom phan nangtu na pusan claim de ri lasi hala salam nangtu muntam payment ji aposi albert ronghang aki haya phan nangtu complain ki pidang bangke nitum ning duglo Karbi Anglong ara ning duglo la benili tumke la bang so acha tai pensi ke albert ronghang aki haya phan chuniri tolo nangli la ansu se nili tuma det ni tuma ke ki jok wanji phan mesen alam nili tuma nang ki pidin tu ver dia phansi nili tuma hin mentan nali phan chuniri lo la bang so platform pensi athini litum ki mesen leader nangji
ke mesen alam itu nangji ki chokli malam itu makhe pana ke nang dolang lasu advice ki mesen ka vi pena potsi ki chokli malam nang than bang ka vi pena potsi pini itu makhe la pusi tivin thewan nang plang delo sa alang li message pena jok sini to su ki ninga rong piglo kar biang long arat khalang ki than alam a message tan pini ani na reng aklang lapen isilam ko ning jibi senang alang li openly le hala bang solam ke ni gali bonda inu da bang puben kaching gi bena pot alang li alam jumis na masi alang li pangsib dundet masi alang li media long loplo alang li kela bang so alam ke ni ben rat long pachi thangnon ko phan le lang ni ke than gali alang li private kaching ki sita hala bang so kaching gi bang pho bang la bang so lam jumis sen pu alang chini si pangsib dundet lo pangsib pen posi media long alang li loplo lo minute isi hini besi hajar minute langgar lo misten alam pena ke asini tum da accept la Karbi long rat accept lo lasi hala bang ini tum bang putin da kachini se ke mi lalo lapen aku ni like puduang tung labang so press meet long pen kini yang tung mang lalo BJP long ke dua song jak po tung hala Bible Roman alo long pen en pen pinang an mane misinterpretation iken dodo je nang tung det kicari alam arjumasi Roman alo kilong angding bi kre thom kre hini long kre thom angding so isi hini long ke tokdu laka hokalang nang tum det kecari alam arjumasi athe det kecari tumhan arnam si badlo kadara sisi ta ahok we alam lagi ben jumis nan lam ben ki chokli malam lagi abe tum private nang po sitame halabang so alam al athe auto a meaning nang kupilo halabang putina ko chin thanala Bible long ke isi ko sono be commentary bodo hala explanation do ala so alam the kupilo halabang lang tum lang dam nang ji ni le chinda mateng pulugan te lasi ahok lo det kachere phan ka arnam si batlo sita itum rat tum ana troy nang po te bon sita me det kacharia bang jong si corruption thepik kichok chia kam claim pik puluang te arnam ta aning dok delo lapen rat ta aning dok delo lagi halaban itum chinai pini kupia polo itum det kacharia tum phan ki jongdam ke itum aphlc pen ke adhok tum phan alang itum ki claim ke dam ki chok chia long sin tum ki jongdam ki misal long itum jongnam de kende alam mangke lasi alang itum labang so alu en pon pen rat a thing no in misinterpretation ki claim bangke late in tonang ji pu sinil na chungui langdam senang jongsi ahok pedalam langdam senang bible lam si lero lo ang tala solam en pon diri tasipini ro solam dan yenang papu Israel ader long richu ki man chingke soul halu soul richu handa arnam si badlu Israel khai na chi dom dun sa soul richu man der pi alang api arrogant pik muni han lang plot alang ani hang ling si claim thap claim rule su arnam si badlo mrata chi dom lo sta richu man der pi alang li aja konga thelo amase aning hang ling claim thap claim rule alang li kupis ke matha la claim do ki chok chita alang li phan padu da criticize bang long lelu pudun long lelu lasonang plang telo lo su amat arnam ta aning oi laglo rat ta aning oi laglo amat si soul richo en pesun tuksi apike king david phan richo bat kwaklo hala solam de itun chima hala me lasona raksi langdam be duping lang phur kimolo lasi ilitum cindam pemini langdam peminang ji la pela sualu long ki toka bangke hala CEM di ba prime minister PM hala so anghoy phan ke respect lagi madita ditun respect ini CEM hanta CEM chief executive member hala bang so hormung no respect dan kadu respect bek nampu anghoy phan ke respect nampu PM prime minister la ala so anghoy phan ke respect nampu ason tin man EM hanta respect nampu saki klema bang thu jong si kangnia bang jong si henodak betal phan itum respect on edeji lapan itum criticize fek nangji halo so lo alam ta ki tokdu halo so alam ta ki tokdu la so alulong mangke arichu taman akang ni la richu ang hoi ke thirklong mesen lake kasi kang ni abangta ang hoi mesen son thot si abang pudam